priča počinje nekada 2017. godine, gdje sam ja počela povremeno da radim, dolazila sam i nekako svidio mi se čitav taj koncept, ta ideja i bilo je to novo neko mjesto u Sarajevu koje se otvorilo, u koje sam ja naprosto bila zaljubljena. Samim tim, u vrijeme korone, tadašnja vlasnica je odlučila da zatvori ovaj objekat i nekako spletom okolnosti, stvarno jednostavno sudbina je odigrala, nekako uplela je svoje ruke u to, da sam ja preuzela lokal. Po završetku fakulteta jako teško mi je bilo da nađem posao u svojoj struci. Uopšte nisam ni znala da posjedujem te neke kvalifikacije i afinitete kao ovom poslu, ali jednostavno pronašla sam se i naprosto ovo je moja ljubav i živim nekako svoj san. Bilo je dosta izazovna situacija i dan danas je tako. Obzirom na državu koja nam apsolutno ne daje nikakvu pomoć, moramo sami nekako da se pomučimo, da dobijemo nešto, da se nekako iskoprcamo iz ničega, da napravimo u stvari nešto. Jako je teško, velike su migracije, pogotovo mladih ljudi, ali ne znam, jednostavno ovdje je moj dom, ovdje je moja porodica, ovdje sam upoznala svog supruga, jednostavno ja sebe ne vidim vani, iako sam bila jedan period vani, nekako ja se ovdje osjećam najljepše. U pandemiji koroni ostao sam bez posla, pokušali smo nekako par dana s drugovima pričali šta bi mogli mi tu pokrenuti nešto, da sam došao tu ideju da pokušamo online prodaju voća i povrća, pošto moji roditelji imaju neku malu prodavnicu, mini market. Iako je ta prodavnica bila u padu, počela se pomalo gasiti. On je isto tako u vrijeme koroni, čitave te pandemije nekako na neki način pokušao da pomogne svojim roditeljima i on je pokrenuo zdravu dostavu i samim tim ja sam nekako putem društvenih mreža sam čula za njega i počeo da donosi ovdje voće i povrće. Kad su svi ti kolege moje krenuli online da bavio se treninzima, moj postupan fitness centru je bio u jednom smoothie baru, pravili smo te šejkove, zdravije sokove i kad se to prebacuju svi na online, ja sad tu nemam šta raditi u tom baru, onda sam došao tu ideju da imam roditelji tu prodavnicu, hajmo pokušati to voće, povrće nekako, oni dolaze nama u rad, nego da mi idemo njima na vrata. I onda smo počeli preko Instagrama da pravimo te neke cjenovnike. Mlade osobe smatraju da odlaskom iz naše države mogu postići puno veći uspjeh i ostvariti znatno veće rezultate van granica naše države. Ja smatram da mogu uložiti sve svoje napore i ljubav prema svom poslu, prema svom hobiju i mogu napraviti društveno korisnu kako za sebe, tako i za okolinu. Nešto na što će stvarno ta mlada osoba biti ponosna na sebe. Nakon 2 godine tako korona se povlači, pandemija, pite me se vratim posao, ja sam već razradio, super je krenulo, rekao sam da nema potrebe, nastavit ću ako jesam. Moja najveća podrška u svemu tome jeste moja sestra, majka je naravno tu, ali jednostavno ona je ta koja mi svakodnevno daje vjetar u leđa, s kojom razgovaram, s kojom koja dolazi tu da pomaže, koja je stvarno svakim danom tu uz mene. Bilo da je lijepo, bilo da je ružno, ona je moja najveća podrška. Ja sam Šejlu upoznao, kao dobio sam neku poruku, nažbicu na Instagram, mogu li neke jagode, rekao mogu, bila je dostava, toliko, minimalno do 20 maraka, rekla samo jagode, tad sam vidio, nisam ni znao da ima taj Talk and Giggles palačinkara, tu sam vidio te američke palačinke prvi put i nakon nekog vremena smo se malo više družili i eto, Šejla Emir. Ja prvi put stvarno kad sam njega vidjela, ja sam samo gledala ima li on prsten i ja sam znala da je on taj stvarno. Mislim da sam ja nekako vezan za ovaj grad i mislim da može se ovdje napraviti što puno stvari, ima ideja, bitna je ta ideja i neka na faka. To je tako da sam odlučio da ostanem, da ne razmišljam gore pokušavati ništa i to je to. Moja poruka mladim ljudima jeste da slijede svoje snove, da jednostavno nekad moraju i da pokušaju
možda iako to neće donijeti neki pozitivan ishod, dobro je da pokušaju jer uvijek postoji ono što bi bilo da nisam pokušao, a jednostavno otišao sam van. Uvijek postoji ta opcija da se odje vani, ali jednostavno lijepo je nešto da napravite ovdje. Nemojte jednostavno da strahujete, okušajte se, slijedite svoje snove, slijedite svoju sreću, jer iz svih tih priča stvarno uvijek se može roditi nešto prelijepo, kao što se jednostavno nama dvoma desilo. Volimo u stvari kada pravimo lijepe priče.